umuntu ohlala endlini uyele esikoleni abuye ehlala endlini bese ekhaya enze homework emsizwe yabo mfethu imama ehlala endlini sishaya complex into uhlala endlini yabo ungaliyisa lehlezi iqala kuya khona ikephike lana alijwayela ngoba lilethe wena hayi lo akuthi sasafika la the first sama nabangani bami ophela hayibo Aus yayindlela entombi mama Weda lakimi uyoqoma ungalinde ngitsizwa ngiyakutshela ungasine yoshona malanga umalume bofika ngakini bofika befumbethe ngitsizwa ngiyakutshela ungasine lakimi uyoqoma ungalinde yoshona malanga umalume bofika ngakini bofika befumbethe nje nisiqoma ngefoni bangifika ngakini ngengithumela ishene ngiyokushayela ucingo awase we mama ngikhalela ingane yasheshi yaqoma ingakayiboni insizwa angithusa amavaka ngakini utshela ubhuti wakho mengibona ngalini isiyoyo yindoda enovala mina ngisalwa insizwa sabelo nomdaya ududlu wentombi yawusoze walamba ngakithi inkomo ziningi la indoda enothando nesikhwele somlando ngikufune emagcekeni akithi da ngicela nje inkosana begcwale emagcekeni ombija wedal lakimi uyoqoma ungalinde ngitsizwa ngiyakutshela ungasine yoshona malanga umalume bofika ngakini bofika befumbethe ngitsizwa ngiyakutshela ungasine lakimi uyoqoma ungalinde yoshona malanga umalume bofika ngakini bofika befumbethe lakimi uyoqoma ungalinde ngitsizwa ngiyakutshela ungasine yoshona malanga umalume bofika ngakini bofika befumbethe ngitsizwa ngiyakutshela ungasine lakimi uyoqoma ungalinde yoshona malanga umalume bofika ngakini bofika befumbethe